Паян хигуна де бір шутларым бар. Сидес скоро ведь хабирам пызык праздник, Пасха сидит. 26 было до апреля. Шан валиса праздник валин де бір уя вали тем для тазадавшин. Пурде панги праздник хысен, служба хысен перенатец или объявлять туры дюлма. Пурде тарыша юльдеш, шалдан да тулдан да вистазаться дугашин. Уя умен. Тергеслеме бушланны тохарвунике мешулдан ноябрь уйхенде ушылды. Перемеш ноябрьде служба бульде. Перемеш служба. Служба пырат весте вашла. Савантельхибе пырат. Мен бур требосим де весте вашла. Хамыр чаваштельхибе. Анжақ чында питте евар чавашла. Мен жіндесіне бір уже бурде выросла варене чаваш полсанда, к сожалению. Ну, пурберде таржа пор туру булошны бе весим ламайлашын забыра пор еребен. Венчаться, венчание зем, аджа жива гюрде первесте вашла. Мен бур требосенче вашла. Кама мэле гирле чаваш сенме килсесін ачезиля поринжендегі да, хош пір чавашсын нумайжы чавашла донланмашы ведь хали. Бір ведь весь уже вырыза гущагайна, вырыз хушинде бурынса. Вот кама мэле гирле сәмбек, исповед сем весте вашла иртерет. Иконаларда пор темендерлен уматирлешин зем шүрес тастан экран шүресін. Дери давра камилтнесем. Ваш халық шамбек ведь вол. Вол әшлеме хынықна. Вол хой жинжен калама хынықма, нана әш болдар. Ну шинзем илсе, перберин урлы илсе шатлан нумайш келеш, пелеш нумай. Паяндағы служба бульче педем тиргю туллы ех, тама вырында жүкче. Пит нумай шин булат. Шымат кун вырзарникун служба. И праздникун хизенде да служба сем булашы. Койернеренде бір юнгундан дыдынса кашникун служба бульде ерде кашты. Тада кайранхи ернере, тибе ернере аслы дибере, кто же кашникун служба бурат, ирхине де кашине де. Сонда чаваш халық не самаға қалазақ варашын. Хальтен, ахалде чаваш халықе, питте тексем бетеечеш. Халяғы шак чаваш сімбе әшленебе тада оннан сабырады шакна. Чаваш халығы тексем марвал. Ол шәвдірлі жей юрадаган халық. Волы мен бұр халықран халыға әшчен вал. Мен бұр халыға шидерзе бұрнат кезін де беден ұшқаламастып. Оның вайебе, оның әшебе мен бұр халықтаранса бұрнат берін рашира. Шәв әже бұла чаваш халығы вал. Үті ябала жіндел мансаға, чунжын бұрына білмес. Вот савын жын питте вара хуйғылы хош түхне. Халі пирен хамыр жынгына мүлі каламала. Шактен де жынгына бұрынмаламар, хамыр чун жында бұрынмала. Вот чун жын бұрынас дезен, көшкіна әжерзіне мүлі каламалак, туры каланы сымақпа. Олда гунеслерде ситемеш күнне мана барыр дед. Вот ситемеш күнензе хақлыдывансем, пұрде тергюре болма тұрышыр. Тергюре чуншан. Тура сире полыштар, тура шалдар сире. Ся монгун уяве бе, чанда бузык саунышлы уявет. Мен бур серджун, мен бур шандалык веш пурдеше нелеше, пурдечера леше. Ся я тебе ебечинахта пурниде калаймып, ачезілля гайлиха пилле сире тавансем. Пузык та пурниде, шак пирен тергеве, чаваш тергюне кучын давет. Тиргюсен хаджында пуршердеде нумайланжеш, но чаваш тиргеве перегна. Межен десен ку чаваш тиргеве Иван Яковлевен хойын шурденде. Хой дуна шурденде. Элек хой вахаденде, кунда ведь хойын тиргеве болна, хойсен домовая церковь полна. Шав шурденде, халькалех чавашла келесен бураша. Чавашла Евангель булана, чавашла апостол сен буланаша. Шәвдірлі чаваш халықен хойын таванчыл хибе итлеме питте ұры. Чаваш цельхи бол, таванчылхе, чында пит шемжен церебатне бұрад. Вырысла десен, вырысла пулманға бол славенла, мен бұр келесі мердесі де, но пере онанланма жоқ. А чаваш цельхибе хамыр таванчылхе питте ұры илдінет. Шамбада хақлы давансем, Порни де сире ченет пер, сяк чаваш сергюне, сяк пузы гуява иртерме, савынма Христос туру мырчарылседаны бе савынма перле пуштарынар. Туру булыштыр сире сягында житме.
Утсявам бек тавансем.